Mayam Bakumzari, Dominic Miribus Impact News ni, I Joyshree Usham Impact News ki Manung Hunada Taram Nokchari. 2027 Manipur State Legislative Assembly election Nakchin Lakpaga Iroinana, Manipur Hoze Hogi crisis layer basu political parties sing Marakta Mina Amaga Yam Sharp over attack Chatana Rakpa allegation blame games Masi Hoinadum. Thengadabunate, Manipur crisis lady, displacement issue lady, security challenges, Mayam lady, highway, the blockade na chingba, aduga. Adum violence masi adum aki tujung ba phawba shanti leitaba ingchipa leitaba aduga awa chai thing adum nangnari adubu bikhal ju yamna maru oiba amadi oiri haibadi akhoi leba ki miyam asibu represent tawgdori ba akhoi gi mihut aphaba khanba haibasi masi democracy chatpa lengak amagi damakti yamna maru oiba dugum responsibility amadi oiri aduga akhoi lamdam manipur gi damakta su aphaba lengak khanba aphaba representative khanba haibasi akhoina masi yamna line lokthokpa yadaba yamna important oiba exercise ma ogidori manina political parties singju same sabai mamisi yam chawna tari adu handak ngarang asi akoina ngasi maru oina karigi damakta sigi topic asi pukuchari bno haraga ngarang Shiv Sena Manipur Pradesh ke site gi press note ama maina press meet media da phungdokpa pau ge ama masi akoina headline su mayam thingnajare ngasi gi pauche singda Shiv Sena Manipur Pradesh ke site ge haibasi BJP का कांग्रेस का blame game खनाबा अमदा अमता इशनाब तोकपीरो हजिक मणिपुर की situation जैसे कुंबा blame game की मतम से नत्रे अफाब मिहोद ओइना खलसी हाबी के वफम दुनी ngasi अखोइना पुजरिबो topic asi political war of words who benefits दुगा अखोइ की panel members ना अहन बदा Ningthoujam Popilal Spokesperson MPCC Popilal Butaram Nokchari Ani Suba panel member Ozaim Tombi President Shiv Sena Manipur Pradesh Ozabutaram Nokchari and Ahum Suba panel member na BJP ki spokesperson Deshraj Yumnam Deshraj Butaram Nokchari Nasi discussion of Dr. Bazi Ahan Badahak Ozaim Tombi President Shiv Sena Manipur Pradesh Dr. Gi Ozam Matangi Lakador elections raised the party gi site gi at least 30 candidates si puthongna ba same sari habi wafam duni aduga ngarang akoina pauda thengna basi political party is blame game tokpiro Manipur ki situation je hana yengsi aphaba mihut khanse haibasina main oiba adugum wafam di oire aduga mamangi lengang na chahi yangkhai pan bamatam da kari kari soi khibno haibasi miyam na khanglabani aduga hoje hoje pali belenga sigi magi rule chahi mapan aduga si manung da crisis adei covid na chingna maram oiraga lenga sason pangthokpa yada basi ju miyam na khangna wafam ni aduna aphaba mihut haibasi praja miyam na dum khalakani haibi wafam duni ozai morka thani Joyshree aduga koi ngasugi ai nagi to phambiriba BJP gi amani Congress ki spokesperson ani isa sing ko ai kai khono seri loina ngasigi impact TV gi sigumba manung khonna gi khana nei na ba seista lengbiriba yenbiriba punamak kai khono seri hujik ekoi ni halan ba khoi gi social oiba aduga politicians sing na tawuda yalan ma mathong ma hai targadi mang da tariba khoigi sahi hum makhai internet displaced person singi aduga ani shubda huji khoigi nong kitang chubda karino mayam thoiba gum sum yes adagi huji chhatra singsi inthijna lagla su tambagi kanoma khoigi lay portion lay taba karino hagadi tension si akhoi community need hajar ro ide si illegal immigrants singa akhoi indigenous people singa thengna polamani adu illegal immigrants and hargadi akhoi khongsai kangbu akhoi si princely state ni khongsai kangbu ma akhoi Ningthoujam matam dagi leramba adwai dugi area dumadi koi yam kanna kanu oining de aduga moi ko food habit manaba aduga face aduga leiba koi ki nut culture su manaba haitare moi ga adu mochi somewhere koi ki neighboring country dagi adum lak pakai koi ji dharma sala dona haitare ne moi khangna ba chana ba maithong manaba sak hinjang saba manaba adugi sangai gai koi ji Manipur ji dharma sala dona di aina haje kuki dharma saladi nati hajariba aduga muslim suni adum ai haje doise
अखोई मनपुर मुस्लिम लई अखोई मैथी निगोल पोकने है सब्जेक्ट टू करेक्शन लई को मोइसु मुसलमान ने हारगा अखोई हुजिक्ति मोइ युमनाक सागैगा सि तौनरे टाइटल सि बरेबा अदुगा एमडी नि कायना हारगा मपानदगी लाकबा अदु मोइना सुम हेता अदुगी पोट अमदा मतम खरा काय कायदनो थम्मगा मैथी लोन थोहलागा अदु लुजिंग लोया द मोइसु अखोई पॉपुलेशन से एक्सटेंड तौनो होनबो ममी मा को सी कर पुक्चेन फतबई वानते आई सी को अमाइन तौना अखोई मणिपुर से सिदा geographically adugumba kanoma changes sama lakpaduna 1974 75 tagi kanong da ising saudong na hengalakpasina akhoi rom da sidagi pona ma laeba aduga akhoi gi marak sida hujik lainer train sida adugumba awa mayam se adigi national highway da hujik se akhoi si free movement obungamdri aduga akhoi gi state government na central government na warwati mayadaba तोन तोन बा इलीगल इमिग्रेंट्स मयाम मा हुजि खोइ मांगदा तारिबा वाना मयाम सिंगसि मसिगिसि कमदौना सॉल्व तौगदगी हाबसि गवर्नमेंट सिगी मथौनि अदुगी गवर्नमेंट सिगी मथौ दो अदुगी इशू दु द बेस तौरगा प्रोपेगेंडा तौनरगा भोट खोमसि मसवाइसिदा आइना खितंग अखोइगी मांगदा तारिबा पोचे अखोइ मीटिंग आक्तनि मणिपुर पोकुनि वेयर्स अखोई इंडिया के सिटीजन ने सेकेंडली वी आर मणिपुरी को अदोदी डोल की खेल थमदना अवाना मैम से हाँ अखोई साफ तौम चंब्रा अद कराइद करीनो हाइबमा गवर्नमेंट की असोबसे अपील तौताई सजेस्ट तौताई डिमांड तौताइदना अदोमद नतब इशूदु ओनसलगा अखोई ngसाई पावर इगर मानबा हाइतारे पावर इगर मानबा मुथत पगाइना हाइबसे मुथप है नतबा कांग्रेस ने बीजेपी मुथप नतबा बीजेपी ने कांग्रेस मुथप नतबा अदुदी पब्लिक ने डिसाइड तौसनो पब्लिक ने डिसाइड तौसनो अदु मुथप कायना हाइनबसि दोलनी हाइनबसि फजदेब अमन अमु मुथप पांबा अमन अमु मुथप पांबगी पोतु नतबा अदु पब्लिक ने डिसाइड तौसनो अदुइदमा राजनीति अखोई चही निफु हेलेको अदु आई इसागुम गातनी लेफ्ट राइट फमिसि हम सेंग हाय कांदा अदो अखोई मणिपुर की ओइना खले अखोई मणिपुर पीपल्स पार्टी 1975 तगी यौरे को इपाइपो मयाम की तुंग इलखरे अखोई याम सेन हाइजबनी को सहिदा अखोइना समाय हाइरिसि अदुम अखोई खंग ममिसिंगना खंगनी खंगदब ngaraangda थोलको मयाम सिंगना अखोई खंगोय अखोई तोहन तोहन बा ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा मणिपुर कन्ननब अखोई तोहन तोहन दाखफम मयाम लेरगा अखोई होनर खरेबा हुजिक लेरिबा पोसी द आइना खितंग नुंगाइतबसे मांगिबा मी खरसु थिबा खंदम तो को डेथ सर्टिफिकेट पीबसु यादबा हा मांगिबा सिंगसिगी खोइगी कंपेंसेशन अमसु पीबा यादबा अदुग सरू मचेनम फी मचेनम सु फंगमगमदबा अदगी उचकी खोइगी इंटरलैंड डिस्ट्रेस प्रोसेसिंग सिगी मयुम लेजरमबा मागी लम लेजरमबा लौ लेजरमबा पुनमक उनमक उफुर नोनखर कांदा फेब्रिकेट हाउसेस चाही ओम खैरुम लेचले अद इलेक्शन तौसी अखोई करीनो करीनो तारिंगमगद्रा ओजा होजिक पॉलिटिक्स जु याम कुइना चाही याम कुइना दुम यावबिरगलबा वेटरन अमा ओइना होजिकी मणिपुर की सिचुएशन जी मसी मांगदा तारिबा इशू मैम चैलेंजेस मैम लेरिबसी पालिबा लेंगाक्सिना मसी वारेशन प्रोपंगमद्रे हाइबसी मैम की पेंदबा अमदि लेरे अदो ओजादे खंगजनिंगबसी होजिक करिगुम्बा शिव सेना ना मथंगी इलेक्शन दा होजिक मोर देन 30 कैंडिडेट पुथोगा नेक्स्ट गवर्नमेंट सेमबदा अचौबा थौदांग लौगनी हाइबो फुंजि फुंगदोकपनिना शिव सेना जे होजि अखोई पालिबा लेंगाक्सिगी दि एलाइन ने हाइबसी सिजु अदुम लेरिबनिना मथंगदा करम मोंगदा मतिंग पांगदोरिबनो अदुगा अमा अमा कम्युनिटी अदुदाई वानतबिदा लेरिबि इशू जे रिजॉल्व तौबदा टॉप की साइड तेगी करी करी खुंगदांग पाखत कने खनबिरिबो हुजिक अखोई नॉर्मल संग्रह यादव पोलम पुनम आकाशपक्न वांगरे अदुगा अखोई नेशनल हाईवे सिंग द फ्री मूवमेंट तौब यादरे सिसु लाइब स्टेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ना नेशनल हाईवे बिसि नेशनल की प्रॉपर्टी नि मधु नाक सेन बाय बिसि आइना सही 15 13 सि लारो लापने नेशनल हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स थम्बी होना हुजिक असैदा गाड़ी म लाकद लौरिबे इलीगल टैक्सेस मैम सिंगसि अदुगी पोतु द मुख थोंगत्रगदि मोइदि क्राइदि बिजनेस तौनी को अदुना अखोइना लेरिबा पोछि अखोई लेरिबा पोछि अतै तोप स्टेट ता फंगिबा पोट की ममन दुगो मणिपुर की प्रजा सिंगना फंगिबा पोछि ममन सिगदि
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯕꯨꯔꯥꯔꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯂꯨ ꯀꯤꯂꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯐꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯥꯔ ꯍꯥꯞꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯄꯨꯡꯌꯣꯟꯗ ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ 6 ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯄꯥ 20 30 ꯐꯥꯎ ꯄꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯍꯤ 2 ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯐꯥꯒꯗꯕ ꯊꯥ 3 ꯋꯥꯠꯂꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ 2016 ꯗꯩꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ NDA ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 37ꯗ ꯍꯦꯡꯒꯤꯡ ꯚꯦꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ RCC ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ after the ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NDAꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ within 24 hours ꯑꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯥꯞ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯇꯦꯛꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯎꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯊꯩꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯈꯥꯏ ꯊꯨꯝꯈꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯩꯁా ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯟꯈꯥꯏ ꯊꯨꯝꯈꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯛꯑꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯂꯨꯁꯤ ꯋꯥꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯐꯧ ꯋꯥꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯖꯔꯛꯇ ꯄꯤꯌꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯔ ꯇꯣꯞꯄ ꯆꯨꯝꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯀꯟꯂꯤ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯕꯗꯨꯗ ꯂꯝꯗꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯈꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯂꯝꯗꯨ ꯀꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯗꯨ ꯀꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯀꯥꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯏꯁꯤꯡꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯅ ꯉꯥꯗꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ प्रजा हाँ कनबताय अदु इसिंग लेरकांदा अखोई लेरिबो पॉलिटिशियंसिंगसी ngaने अखोई सपोज को अदु अखोई अनीसी ngaगे इसिंगसी लेमिनब याननबगी लम हान कनबताय लम कल्लकांदा अखोई ऑफिस हांगबताय फिरान युंगबताय भोले बताय अदु शिव सेना की साइड गिदी लम कनबा मियाम कनबसिना अहान बखोंथांग यस अदुना अखोई सैदा अखोई सिदलेरे अदुगा इलेक्शन की वासी अखोइना हुजुजिंग मक्सी मियाम की सेंटिमेंट सोना वाव मतमदा याम कन्ना अखोई कनोसी तौना निंगदे हैतारे अदुना बोथ साइड आइना हाइनिंग मसे मियाम की अवाब रोमदा अखोई अंतंग अखोई करमाइन तौसिगे हाइबा पोचे अदु अखोई ब्लेम गेम तौनबा नतबा अदुगा मुथटखनी गायना हाइनबा नतबा कमदौना अखोई गवर्नमेंट सिदा करी सजेशन तौसिगे अदु अखोइना पांगु याबना कइनो अदु अखोई शांति कमाइन पोरसिगे अदु सि कनाना थोलिनो अदुदी सिसी पोची थोलिबो पोची अदुना एंगा सा हाइजोइसे अखोइगी हानगी खोंजाई इसिनो कुकी खर लेरमसिंगदो अदुना मोइगी फूड हैबिट माने मसक माने अदगी मोइगी लाइनिंग लाइसन माने ना पुंपुदा बुसलगा नोइना सिदा थमगदी याला म प्रॉब्लम क्रिएट तौदोसे नोइनेवा मोइ मसेनेवा मागी युमनि मराक्ति युम साजनदोइनी माना थारिबो पोचिंदो साब यावदोइनी अदु नोइ अदुगी मतमदु ज्ञान ताब ओइरे याला मद नोइ सोइसि नोइनेबा नोइना हाना इलीगल इमिग्रेंट सिंगदो गवर्नमेंट इन टाइमली नोइ डिटेक्ट तौनबा यानबा डिपोर्ट तौबा यानबा अदुगी पोतुदो नोइ हाना स्टेप लो अदुगा हाइदिबसि मोइ कुकी इन पेदु हाइबने Okay, thank you so much, Oza. Oza na illegal immigrant ki issue jisu identify tong na bad main puhlagli mathang ki wanga se hak BJP lak chagi 3 years of conflict ki matung da hadi conflict chum hozik zum lai ribani hozik di anowo face chathagra bani hana maitei kuki oram badu naga yauksalak labani adu hozik after 3 years election zu pangthok ta badi yada bani na it's a important exercise amo oi bani na paliba lengak reisa especially BJP da voters singna amuga hanna
vote thadaba amukhana thajaba thamgodo ise karigino ahamada impact tv bu ayakna thagachari amadi aigi fellow panelist members animak pujo ayakna nolukchari lakchage point ta Bharatiya Janata Party ki oina huje election ki oiba agenda election ki oiba any preparation huje phogi oina tawdri amadi haudri handa ikoi na lilongda my candidate announcement CM Y Kemchan masana yaung tawgim that is part of the election ai samak chu chachai madu akhoi gi organizational matter gi Bharatiya Janata Party ki routine organizational matter gi oiba कार्यकर्ता सिंगी मिलन कार्यकर्ता सिंगी बूथ लेवल की ओइबा मंडल लेवल की ओइबा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जी की मतंग दा मसिदा हेन एम्फसाइज तौरगा तौगिबा मीटिंग ने मदो अदुगुंबा कोई इलेक्शन की प्रिपेयर्डनेस की कनोना कैंडिडेचर अनाउंसमेंट तौगिबनी सी इलेक्शन की प्रिपरेशन कैंडिडेचर अनाउंसमेंट और नॉट सी अखोई की इलेक्शन प्रिपरेशन की एजेंडा अमता लाइते हुजी की होइना हुजी की होइना भारतीय जनता पार्टी ना फोकस तौरिबा अमदी एम्फसाइज तौरिबा सी कोर लाइंग इश्यूज underlying diseases haidi English nganiga kunumdoi the thokiba ethnic violence ethnic conflicts hai ashigi underlying issue kadai degi horakpano kamai toroga tholakhibano masigi kaino se point out torakanda ngahaktan gi oina overnight amagi ngahaki harau nabai damakta solution banataba amu hogolakpa yai aduna everlasting oiba peace everlasting oiba normalcy पुरक्नबगिदमक्ता भारतीय जनता पार्टी ना अदुगुम्बा पॉलिसी प्लानिंग खरा सुंसोय सोयदना पैखतले हाबसे हाक थाजब थमजे अमदि लैरिबा 2023 दा थोखिबा एथनिक वायलेंस सिगुम्बा मखा ताना सुंथोक थोलक्तनबा को इलीगल इमिग्रेशन की इश्यूज नार्को ट्रैफिकिंग की इश्यूज आर्म स्मगलिंग की इश्यूज लैरिबा सिगुम्बा अंडरलाइंग इश्यूज में हमजे मसी कंप्लीटली eliminate तौनबा completely eradicate तौनबा पुंग्लोय लोशन गेब कर्ब तौनबा सिगुम इश्यूज में हमजे सिगे दमक्ता भारतीय जनता पार्टी ना पॉलिसी प्लानिंग मखल मथेल की मयाम पाखली खुदम मोइना सी अखोई की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अखोई की ऑनरेबल यूनियन कैबिनेट होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी की मीटिंग मखादा हुजे इंटेंसिव होइबा सिक्योरिटी मैनेजमेंट और कनागा कोऑर्डिनेशन तौरगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ मणिपुर मखोई के कोऑर्डिनेशन तौरगा हुजिक से कंप्लीटली इराडिकेट तौगिनबा सुगुम्बा मैम से प्रॉब्लम मैम थोगललीबा प्रॉब्लम थोगलईबा सोर्स मैम से मुथत खिनबा लोइबा अमुखना हौरतनबा मसीगी प्लानिंग तौरी अमदी सिक्योरिटी मियामनदी याम पेंदना कईगिदमक्ता लेगागना मसी इश्यूज रिजॉल्व तौद्रिबनो हाइना खोलाउ मैम लाउरिबसे देशराज ना हाइब्रिबसे लॉन्ग टर्म ओइबा दुकुम्बा पॉलिसी प्लानिंग तौबना मरम ओइरगा लॉन्ग टर्म ओइबा पीस लॉन्ग टर्म ओइबा नॉर्मलसी एवरलास्टिंग पीस को एंड कंप्लीटली अखोई के डेवलपमेंट्स द एलिवेट तौनबा कंप्लीटली डेवलपमेंट जी ग्राफ से हेंगतनबैदमक्ता सिदा अनि थोकना खाइदोगा मैं थबक तौरी हाइबदी यस अहमदा सिक्योरिटी मैनेज तौबा तौरई डिप्लॉयमेंट ऑफ डिफरेंट बटालियंस CAPFs कोब्रा कमांडोस को अदगी हुजिक ऑपरेशन तौगिबा रिसेंटली ऑपरेशन चथगिबा मदु मयामा एवरीथिंग से अखोइना मीडिया दा न्यूज़ दा एवरीथिंग मखोइगिसु कनुमा लेरमगनी मदुना मरम ओइगा डिस्क्लोज तौदबो अरबा याय पॉलिसी खुदिमक अखोइना मपान थोकना लोइनबक हाइबा यादबा खरबसु लेरमगनी को अदुमाइना होजिक डेवलपमेंट दा फोकस तौरइबा डेवलपमेंट जिजु कुइना सांग एवरलास्टिंग पीस अमदी सी एथनिक कनोसे मिस्ट्रस्ट से मसी ब्रीच तौगे हाइ तारगदी डेवलपमेंट जिजु याम मथौक तायबा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी सिगुम्बा जॉब क्रिएशन इनोवेशन पुथोहनबा दुदा हेन एनकरेज तौहनबा सिगुम्बा जे मथौक याम तायबा अदुना हंदकी 11th गवर्निंग काउंसिल ऑफ अखोइगी नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की 11th गवर्निंग काउंसिल की हंदक चाउबा मीटिंग अमा न्यू दिल्ली दा भारत के प्रधानमंत्री ने चेयर लौरगा तौखिबा मतमदा अखोइगी मणिपुर की कई खुमनजरब मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना आद चलगा रिप्रेजेंट तौई अदगी मदुदा माना पुथोमे अदु का हेना यामना वाइड स्प्रेड ओइगिद्रे बट ngasi sigi मीडियम जिदा थ्रू दिस मीडियम आई ngasi मते मतंग सी मतंग जे हाइजरमगे अखोइगी रिकवरी की मणिपुर की
situation je recover taunaba so khiba myam je recover taunaba sigi road map ama pura honorable chief minister na puraga niti ayog ta thamami amadi niti ayog ta request tawrami madudi coordinate tawbiraga kanaga council of ministers ka coordinate tawrakanda masigumba ekhoigi hena Manipur je inclusive hoiba koigi Vikshit Bharat ki Pradhan Mantri ki 2047 ki dream Vikshit Bharat to madu inclusive oina koigi Manipur saruk yaribni na chauna aduna Manipur ki recovery je as soon as possible ko se koigi nuaite amna IDP sing lairiba sing je ki se housing khara se kari fabricated house khara sabadra solution na teba aduga ai sigi against yam saying na ai gi oina ai gi personal opinion na se IDP lairiba sing se makoida fabricated housing sida matam khara la hela khola daga masi ai kya hena encourage tau jate ba adu Bharat Deshraj ki niti ayog ki meeting je masi akhoi na pawju thinga jai aduga karigi yamna widespread ti oigi de haibse karigi no harga hoziki niti ayog ki meeting to matam je Manipur yam chawba violence ki incident lairon wife gi abduction case aduga mari laina na mortal remains phangba degi thadok adugi yamna nuai taba adi 14 detainees thadokra matungda asi bhakchawen phangba adugi matam loi bani aduga chief minister na niti ayog ki meeting du dai mana haibse Manipur tam tam na pis hanjalakle haibse reason yam no jam penda badi phongna ki bani masi mus thamjaraga Deshraj le khangdasing maji mathangi election da hoji BJP palibale ngaksina party si ge achievement ne haiba targa di kari utningai lebake as soon as possible Bharatiya Janata Party na without any election agenda without focusing on the ensuing elections sida kaimta focus tawtabida Bharatiya Janata Party na hujik only matha sariba amadi hujik policy planning tawga hujik ki oina athuba matamda Bharatiya Janata Party gi focus di Manipur gi underlying issues mein amja whether we retain government in the next election whether we do not retain adu prajada laire prajana report card paigani Bharatiya Janata Party na kai harm tawgre kai achievement tawgre Congress government na kai harm tawgre kai achievement tawgre atupa Shiv Sena gi atupa lairi political parties sing gi loina masi report card che akhoi gi ganatantra chatnaba lebak nina masi whole masi full power je masi akhoi gi prajada laiba adna public oriented oiba kyam yam na public oriented oiba government no haiba je masi gi report card che phajahanaba gi damakta akhoi na hoji election da kagera pogera election gi oiba agenda kari su laite huji ki oina di underlying makha tana chatharak tanaba hayang wai gi oina koi gi generations to come makhoi mayam su nungai na hinghona bai damakta sigumba underlying issues mem ja masi curb tawnaba adugumba sub as for example se ngasai ka kana zo haibi gre illegal immigration gi achau problem amna and over the years adu poto debate tawraga dum la poneba over the years over the decades ages se CSO singi se koigi student body sing na debate tawraga dum la ba issue neba but hojikti Bharatiya Janata Party na adu duidamakta adugi issues adagi ethnic violence ki issues hana so mayam tawre recur taw kano mayam ne mase koigi violence haje hojik ethnic violence recur taw ko poneba hana tawki dam nati thoki poneba adu sigumba mayam se completely hojik Bharatiya Janata Party na road map ama tayar tawraga ready tawraga anda sigumba comprehensive hoiba framework makhata na communities mayam je nushi chana na hingona ba amadi development elevation lakna ba ko amadi se Manipur as a whole se completely development focused oise haidana adugum bagi damakta masigi aina haije ja chinna ka khaiba na teba masigi example di makha aina hojik panjaram niti ayog ki masida is the complete recovery road map ko adagi rehabilitation tawna ba adagi resettlement tawna ba duna masida yam chawna hojik focus tawri MSME gi sector da youth sing job creation gi sector da masisu side by side masisu darkar type development jo kano jina security management jina masina permanent hoiba solution di purpangam moiba aduna akhoi gi lairiba ethnicities marakta among the communities sigumba mistress sama lairi se
मसी ब्रीच तौनबगीदमक्ता भारतीय जनता पार्टी ना अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचांद की मखादा अदुगा महागना अमुक अखोई भारत की ऑनरेबल प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की हुजिक मागी फोकस 2047 दा मसी विकसित भारत होने है मसी जे अलाइन तहोलकांदा अदुना मसी अलाइन तहोलगदी कदौनी अगदा भारत की सरकार नसु यामना लुमना लौरकांदा अथुब मतमदा मसी अखोई रिकवरी लाक्नबा अमदी रिसेटलमेंट तौनबा लैरिबा मिस्ट्रस मैम जे ब्रीच तौनबा एंड देन लैरिबा अंडरलाइंग इश्यूज मैम जे कंप्लीट इराडिकेशन तौनबा मसी फोकस दे लै Okay, thank you so much. Deshraj Napi Bazi Hoziki Pali Balenga ki damakta di complete recovery roadmap amna semba masida honori aduga work generation taunaba MSME sector ogera natraga road connectivity infrastructure development along with security management galoina na development da su yam kana chathari haibagi wafam duni aduga swais reisa hoi lengak sigi zu mai gi miyam na loopholes miyam ma puthok tabna te hana ikoi koi dana SIR panthok pada Churachandpur da maitei around 700 above moi maming zel list gi lokthok pigre haibagi issue amu leiri aduna maduna karamna yengakpa aduga hojik leiri ba justice tan bi PBO haibagi demand chatharaga smaina highway the blockade tawna lei basigi justice na kamai tawba haibana chingbasu mayam madi leiri mathangi wahang asi ha congress lak chege congress ki spokesperson oja popular da hangjaning basi congress na hanjan na pali balenga asina hojiki manipur crisis handling tawbaji masi pende habje adum haiduna lakpani karigumba congress na di karma mongda tongal mongda pakhat kadage aduga Shiv Sena gi site ge haibasi miyam na congress lengak na hoki ba chahi yang khaide kari kari aram ba tawki bano loina khangnar ba wafam ni haibe wafam ju pali ozai mot khatam ya Manipur gi leiri ba situation Manipur se yamna diverse oi ba state amani Kanglup mayam ama jati mayam ama haitare mama gi thajabagi matung inna leiriba lon tongan bu mangang ba magi culture leiba chinjak ta karida hingbagi punsi lambi da yamna tongan na punjalaga sabal lamdam mamane masida particular kanglup ama khaki wanga Manipur ni habdi yaroi Manipur sida santi leiba Manipur amu oirakse habi taragadi hairiba Manipur da leiriba kanglup khuding makse equally khoi mayam na responsibility longmina batangai phadabra haina sima han bada impact tv khutang da thamjage adurige mana leiriba juncture sida leiriba situation asida divergent politics ti any political party na tawroi da bani hena haininge ama magi wana tananga si khoina nainariba pot se Shiv Sena gi maikai dagi thamgiba press conference aduga mari leina na su topic se lakpra haina khale aduna masi huji ke leiriba situation sida Santi purakna na bagi lambi ama sile iba government na any Manipur gi peace hanjan na ba Manipur se tangdu leita ba Manipur ama chaukhat pa Manipur ama apun ba mayam gi kholaw ma go loina na chatmi na ba Manipur ama oina na bagi damakta paikhalak pa every step government na masi Congress party na sojok tawduna sulai adubo masida kariguma loopholes urakpa matam du data khud thillaga wa ngang bani karigino maramdi opposition party am oina thillaga ngang da yade thodok thoi ba mi natraga lila sanari ba mi haise ma masana masai asoi ba khang da bi tangkak su yawe dubo yengduna leiri ba babo natraga platform to gi wang ma da leiri ba mi sina di loi u bani suggestion tawbagi room discussion tawbagi room phangak taram matamda lambi the street ta thorak pa haise di ganatantra gi chatta ba yada li chat amani masi delhi da su huzik ni cockroach janata party ki maramdi masi gi room ase launa na bagi room pirak trakanda street ta tholak pa ganatantra gi thaina dagi lisang sina chatnara kanglo na mane aduna Shiv Sena gi maikai dagi hauchik ki juncture sida targeting the Congress party si aidi asing ba option ni hai na launing de asing ba step ni hai na launing de ba now is the right time to build up the beautiful Manipur semgalak pa timing sida majority of the khud thilakpa matamda Congress party hena khud thin base laibak thi hena launing adana matung dadi asigum base Shiv Sena gi maikai dagi tawdraga di hena mature oiba political party ni haina mayamna singthana gadra haina ai hainingi aduga mana ai khoina Manipur gi leiriba third me dagi thori be issue se ethnic ki oiba adom da khakta sum puthoga khoi se chat khidawra ba masima tawdaba chumra maramdi masi government ki failure
misgovernance security gi leiriba lapses mayam sina thokpani haibasisu akhoi isana yazabam thokpra haina khale karigino hab taragadi mamangi chief minister Sri Biren leiba matamda hujujik chief minister oibiribse matamda da RDNPR gi paibani aina landragadi mahaksu matamdugi mahaki on sarkar da government ki failure ni haina ma platform da thamgrabani ing lising chahi lising ani hen bagi itihas leira aba akhoi phurup sena sekmai lan bangam daba adu lan bangam daba haina mahak na su phongdok khiba mayam tabiram gani hena khale aduna masi khak natana handa thokriba kanto sabal gi incident se 11 July 2026 yum taruk mai thadok pasi amna laibak thiba incident ni masi gi incident thokra matung si da su former chief minister Sri Biren na su phongdoe kari haina security gi lapses ashoiba leibadagi masi haina adudi even BJP manung da su contradiction leinabra haibase public na hangnabani akhoina hangbana te ko maramdi home minister na su haibase lapses khara leimbe ya security leiba taraga su mai thaba ngamli base asoiba khara leibagi mali haibase mana su phongdoi mali haiba yaroi asoiba leibagi ni hena yajagadabni adana naina toina every platform da ina haijabado the present home minister is not serious about the present crisis of Manipur ma serious oidri na ito ina haijari duni home gi makada chalaigadaba mayam se even akhoi gi leiriba state force mayam se magi jati gi base ta khaidok na rabani ne kuki area da maitai changba yadaba haina adudagi kuki area da naga gi thana sing changba yadaba haina to khatna rakhreba hanadi madu khitang pharambra ra hujikti kanglup ahum jigi marakta sanariba tawraiba political situation gi lila sina akhoi gi state force sibo divided oira kanjida kamaina tawragano khoina mali hena haibse masi hayaning deba oye oibaduna ne aba maramdi kanto sabal gi leima khong chingmang gi matang se ha ki kendra ni sekmai kendra ni Imphal West ki manung challi ni heart of the city dagi just 14 15 16 17 kilometers khaki wari ne aba Imphal West ta khwai dagi shokpa maximum of the area haraga de khoi sekmai kendra sini chingsang pareng se periphery pareng je shokpa ne ai gi khun phayeng dagi hauraga leima khong chingmang sida 3rd May da thori iba issue Manipur ki se leima khong chingmang da 28 May bau thok te ba matam du da hojiki leiriba 57th Mountain Division gi matam du gi GOC hai tare masiga leina na several round of talks se tau grabane kana gi kuki leader area do aida leiba village chief single leader single loina na aduga khoi gi maitai gi leiriba leader sing mayam ga loina na phaminaraga several round it tau grabane kari gi no har ga de khoi swai de problem thok an gum ni thok leima khong da problem thok lak pa hai je khoi di yam angak pa ma phawe ba kari gum conspiracy leibra na khale eba Manipur gi da natana khwai gi chawba sibai gi jaga ma oiriba naton sumang makta da thok incident hai ji di ngak ta bangam de ba wari je tenggang kaya no sanara ba matung sida leima khong chingmang am sung kanto sabal da mai thadok pa gi thabak tawri ise handak siga 3 lak su bane ba मेगी तांग कुन मापन दगी हौरइने थाजब पीबदा प्रजा सिंग दो चथोखि देबा करिगिनो सिबाई गी असुक चौब जगह अमा लेबनिना अखोइदि प्रॉब्लम थो ओइना हाइना चथोकते पोचै जो अमता पुथोकतेबा ओके अदुबु मेगी तारिख कुन मापन सिदा खंगौदना तौरकपनेबा थेंकांग क्यानो मेगी तारिख कुन मापन द तौरे अदुदगी 30 May तारीख 19 June की तारीख में 2023 18 June 2023 31 August 2023 29 June 2023 हंदक इनौ नौना 11 July 2026 सिद तौर इबसिनेबा मसिदा लाइबा ख्वाइ थीरी जे करिगिनो हारगदी चिंगी एरिया सिदा डिस्ट्रिक्ट की नत्रगा कांगपोकपी गी अदुगी हारगा अखोइगी कुकी सिंगी मखोइगी रैली चटपा मतम सिदा रैली से कायद लांझलक हरग लेमा खोंग चिंगमांग से लांझलक यौसलक पनेबा अदुजु कांगपुपी PS ना आगा लाइबा करम ग्राउंड नो डिस्प्यूट लैरिबे एरिया डिस्प्यूट लैयेन हाइरिबे एरिया दुदा लांझन हलिदो करम्बा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अखो इम्फाल वेस्ट खंगहौदबरा मतम दुदा लैरिबा मनाक नकपा सेकमाई ओसी सेकमाई पुलिस स्टेशन चेलिबा जगानी सेकमाई पुलिस स्टेशन की कैनो सिंग खंगहौदबरा इंटेलिजेंस सिंग कैदौरग लेहौई Imphal West ki chap chaba hoji home minister na habje tha si ki tara mathoi da kando sabul da maite yum sing
mai tharamba du manakta security leijarabasu karigumba asoiba khara leibadagi thokibani adubu numit adumakta da mioi kun fagatki haibani yum mai thadokra matung de yaksang loira be yorpagi thabak tu de hoi tawhaning de thadokra matung de torok pot tu tawhaning de ba naton sumang de leiraba pot tu di yam section na ngak selagam amuk ka na thorak tanana ba issue je amuk ka na thorak tanana ba taw ba je state ki home minister gi magi thodang na tabra haibani da khoina haise even sekmai gi oc do magi jurisdiction da bo chang bi ya ba pidre numit tu da yum mai cha iba reli la iba mayam do yumbu da na su mit mang do uri bani गेट कौखाइबा मई थाब होरकपा मई ngarang chakpa chenjelaga kanjage haibada yagidravane ba matamduda fire brigade lakpa bauda thinga bane ba adudi kari agenda no base soiba leiramba gadaba mali hana haiba natte ba achouba soiba mane ba se soiri base loinamak responsible oi base government oibam thoktabra ozado ziki opposition ki side ki sumaina yamna loopholes me yamje puthok pa targa zu criticize to targa su pali balenga sina masi lumna lobi khanbi bra natraga so log di khanbi bra criticism law boze dum blame game doina dum ontho dum loi hen it is not about blame game misquote to kini whatever the congress party and the praja miyam na law rip se blame game ki wari nate politics hai the opposition ruling hai se leigani opposition gi mathau hai je pressure to ba government da praja gi kholau do law ba praja singi grievances to law ba hai je opposition party gi thodang ne criticize to ba ra positive constructive oi ba criticize to bani masida government ne accept to ba se yam lumna low bra ha bi ngasi ba do low ba leitri mamang gi chief minister gi matam da su leite hauji ki chief minister gi matam da su leitri leirakadra ha bi du khangde leirak pa su oi sunu ha bi haining ya ba ado marak sida asoiba singdo aina kanto sabal gi fresh oiba pocha aigi jaga su oibne ai phongdu ini ko mafam dugi sitting mla oiriba ruling party de yauriba masa maksu numitu gi incident da ma mana naton sumang da leiriba poto ma lakpa ngam gi deba honorable chief minister nonga lagara yaugi ado atop top lakpa ngam gi de habasing lakhan ki da bazala no ari kya security reason honorable mp na chatlaga atai tai na chatlaga sitting mla khurkhul lagina kanto sabal haije minute ani gi wari ni lakhan gi de habdi lakhan gi dana no tawi security reason habdi adum kai ta problem laite na chatlaga sojok piba mayam do mateng pangu du gi wari do tawgadab ne ba instead of chakra matung da in yum sarani adu tawrani na haibdu di last kumai loira aber yorok pa haido du phibam ta gani ba adu yum do ada MLA na sarani achapam khai thadokra makhai sarani ha dise mai kendra chai ba yum mayam se chama mukse ma loi saro dana ngam gadori braba chai ba mayam je ma na loi sadori braba hujik okay yam nungai zero za matang shoida tin ba commercial break logjage break ki matung da political war of words who benefits makata na khana jage